Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Reka dusangire amashusho y'uburyo abahaji ndetse n'abahajati bavuye gukora umutambagiro mutagatifu Makka ubwo bashyikaga hano mu Rwanda. Ni ishusho nziza, akanyamuneza ku maso, buri wese yitwaje igikapu, haba abasheshe akanguhe ndetse n'abapapa muri bo. Bigaragara ko urugendo rwabagendekeye neza. Aha ngaha bari kugera ku kigo cy'indege i Kanombe, aho bazanywe n'indege nziza ya Rwandair, Fly the Dreams of Africa. Uru ni urugendo n'ubundi bari batwawe n'iyi ndege, nanone bagashikayo amahoro, aho baciye ku kibuga cya Jeddah. Aha ngaha n'ubundi bagakomeza bajya Saudi Arabia. Nk'uko muri kureba mu mashusho, bari kuvayo bafite akanyamuneza, barishimye. Imiryango yabo yaje kubakira aha ngaha ku kibuga cy'indege n'ubundi cya Kanombe. Mu itangazo rya RMS twabasomeye ryacishijweho ku mugoroba wo kuri wa gatanu, twagiye tugaragaza uburyo bizaba byifashe muri uru rugendo. Ariko nanone uyu munsi bakaba bagomba kuganirizwa na nyakubahwa mufti w'u Rwanda Sindayigaya Musa, ahari bwaba ari kubakira ndetse anabagezaho intashyo, anabaha ubutumwa bukomeye cyane nk'uko yabasezeranyije igihe yabasezeraga, ababwira ko bazakora umutambagiro mutagatifu kandi bakawukora amahoro. Muri aya mashusho turi kugenda dusangira, murabona ko akanyamuneza ni kose ku kigo cy'indege i Kanombe. Buri muntu wese yari arimo gusubiramo amajambo avuga ati mashallah, mashallah, mashallah. Abahaji bacu, abahajati bacu bagarutse amahoro. Byinshi kuri uru rugendo turaza kugenda dusangira amakuru n'ubundi. Biteganya ko mu mwanya saa 4 zuzuye hari bwaze kubaho ikindi gikorwa cyo kubaganiriza, ndetse hakaba hari bwabeho n'umuhango wo guherekeza abahaji n'abahajati bagera mu ngo zabo, nk'uko bikubiye mu itangazo rya RMC, Rwanda Muslim Community. Abanyamakuru babukereye ndetse n'ingeri zose, haba n'abaje kwirebera abahaji n'abahajati babo, mu mbogamizi bagiye bahura nazo nta nimwe urebye, kubera ko hakomeje kugenda hasangirwa amakuru igihe bari n'ubundi Saudi Arabia n'igihe bakoraga umutambagiro mutagatifu. Nyakubahwa Murangwa Jamil yagiye atangaza ko umutambagiro wagenze neza, ndetse na bamwe mu bashekh bagiye bakurikirana ibi bikorwa bagiye bavuga ko rwose uyu mutambagiro wagenze neza. 2026 ni umwaka utazibagirana. Umuryango w'Abayisilamu mu Rwanda wakozemo ibikorwa byinshi, ariko uyu munsi twirebere ku bahaji n'abahajati bavuye gukora umutambagiro mutagatifu Makka. Uyu munsi aho bitwa abahaji, abandi bakitwa abahajati, aho bavuye kuzuza inkingi ya 5 mu nkingi Islamu yemera kandi ikanashishikariza Abayisilamu bose muri rusange. Inkingi ukora ukaba wemeye neza kuri umuyisilamu nyakuri kandi uhanaguweho ibyaha, ukagaruka umeze nk'umwana mutoya, aho utangira gukora ibyaha byawe uhereye kuri 0, ndetse ukanakora ibyiza uhereye ku byiza n'ubundi wari ufite. Ibyiza wakoze byose biba bigihari, naho bijya, ariko ibi byose wakoze biba byahanaguritse, ugasigara wera de. Ni igihe cyiza cyo kwitekerezaho, ni igihe cyiza cyo gukora ibikorwa byiza, none ukava muri bya bindi byose wajyaga uteshukwaho, kubera ko Allah aba yakubwiye ko agomba kugubabarira ibyaha byose hatavuyemo na kimwe, kubera kuzuza ino nkingi gusa, inkingi ya 5 mu dini w'Islam, Hijja. Uyu munsi duteganyijwe kumva ikiganiro kiri bwatambutswe na nyakubahwa mufti w'u Rwanda, aho turi bwagenda twibagezaho intambwe ku yindi, nk'uko n'ubundi twabanye muri uru rugendo. Ibi byose mwagiye mubikurikira kuri Hussein w'ukuri n'ibindi binyamakuru bigiye bitandukanye. Na n'uyu munsi turashye muri uru rugendo, nubwo uyu munsi hagiye kuba igikorwa cyo kugira ngo baganirizwe ndetse bakanebutsa ku ndangagaciro n'uburyo bagomba kwitwara nyuma y'iki gikorwa bakoze cy'umutambagiro mutagatifu Hijja 2026. Isize ishusho nziza. Buri muntu wese uyu munsi yakwifuza gukora umutambagiro mutagatifu, ndetse aciye umuryango w'Abayisilamu mu Rwanda. Umuryango w'Abayisilamu mu Rwanda urashishikariza buri muntu wese ushaka gukora umutambagiro mutagatifu ko nta handi hantu yajya anyura ndetse nta zindi nzira zishoboka
cyangwa se zizewe, uretse kuba waca mu muryango w'Abasilamu mu Rwanda, akaba ari nabo bashinzwe kugira ngo bakore ibikorwa, aho umuterankunga aba ari Rwandair, Fly, Dream of Africa. Iyi ndege igenda direct ikagaruka direct, nta hantu na hamwe iparitse, icyo twakwita nka charter fly, aho bitashobokaga mu yindi myaka. Ni nayo mpamvu twagarutse ku bintu byinshi umuryango w'Abasilamu mu Rwanda yagiye ugeraho, harimo n'ibi bikorwa bigiye bitandukanye, aho ubundi bitashobokaga, byari kugenda baparika. Ibyo ngibyo byijujutirwaga n'abashekhe benshi n'abahaji benshi. Uyu munsi byagaragajwe neza ko hoteli bari bacumbitsemo ni hoteli nziza kandi yari yegereye neza aho hakorwaga umutambagiro mutagatifu. Ibi byose byagiye bishyirwamo imbaraga n'ubuyobozi bw'umuryango w'Abasilamu mu Rwanda, aho bagiye bavugurura ibintu byinshi. Itangazamakuru iryo naryo riri habaye kugira ngo hatazabaho ko hatangazwa inkuru z'ibihuha. Uyu munsi turi kwakira abahaji 2026, ni umwaka udasanzwe nk'uko twagiye tubigarukaho. Turi tariki umunsi 6 z'ukwa gatandatu 2026. Biteganywa ko uyu munsi ku tariki 6 n'ubundi hari bwagende hakurikiraho ibindi bikorwa bigiye bitandukanye, gutangarizwa abayisilamu, abahaji bose uko bagiye bagarutse amahoro. Ibi byose nyakubahwa mufti w'u Rwanda yabitangaza, avuga ko nta zindi mbaraga bakoresha uretse gufatanyiriza hamwe. Akabisobanura mu magambo avuga ati, urunana iyo abantu bashyize hamwe nta kibananira. Abashekhe ndetse n'abahaji, haba n'inzego zose zigiye zitandukanye, iki gikorwa barakishimiye. Haba bagiye kwakira abahaji, ibi byose bagiye bagaruka ko ari ubufatanye ndetse no gushyira hamwe. Ubuyobozi bwiza, haba ndetse n'igihugu cy'u Rwanda cyagiye kizeza ko abayisilamu bose bakwiye kuryama bagasinzira, haba ku bufasha bwose bazakenera ko u Rwanda ruzaba ruri hafi. Akaba ari nayo mpamvu uyu munsi abahaji n'abahajati bagenda bitabagoye, haba kugenda ndetse no kugaruka. Bakoresha uburyo bwa charter flight, ubwo bagenda direct bakagaruka direct. Ahangaha niho abahaji bari bwakirirwe. Aba ni abayobozi mu nzego zigiye zitandukanye, nko ku mwanya wa advisor cyangwa se umuvugizi wa mufti w'u Rwanda, no mu zindi nzego zigiye zitandukanye. Iyi niyo protocol. Murabona ko babukereye ahantu hashashe neza, hameze neza, hateguye intebe nziza, ndetse view yahiragaragara. Protocol iteguye neza. Iyi ni imwe mu modoka nziza ibiparitse ku kibuga cya Rwandair itegereje abakiriya bayo. Dore urugendo rwose ni uko ruteye mu shusho nziza cyane iri kugenda itambuka ku ma ecran yanyu, screen zanyu. Urugendo rwari rwiza cyane, ubona ko bishimye. Abayobozi mu nzego zigiye zitandukanye ko twagiye tubigarukaho, buri wese aba yiteguye mu buryo bwe, aho buri muntu wese aba ategereje kureba view ndetse na look nziza abahaji n'abahajati bagarukanye. Turakomeza gufatanya urugendo dusobanura byinshi kuri rwo. Mukomeze kubana natwe kuri channel yacu Hussein w'ukuri, nkuko twagiye tubasezeranya ko tuzagenda dusangira amashusho y'iyi gahunda yose. Ahangaha buri muntu wese ari kugenda agaragaza igikorwa agiye ashinzwe. Abamubona b'amajeri nko muri kubona imbere yanyu hirya gakeya, Sheikh Nzanahayo Qasim, ubwo nawe ni perezida wa Majlis Shiyukh. Nkuko twagiye tubigarukaho, uyu nguyu nawe ni Sheikh Mbarushimana ku mwanya wa advisor, umujyanama wa mufti w'u Rwanda nyine. Byinshi kuri urugendo reka tujye tubisubikiye ahangaha. Turaza gukomeza mu kanya twumva ijambo rya nyakubahwa mufti w'u Rwanda, ahari bwaba ari kugeza ku bahaji n'abahajati bavuye ku rutambagiro mutagatifu Maka. Nge mwari kumwe, nitwa Hussein w'ukuri. Duhurire ku zindi platforms zose, haba Facebook, Instagram, X ndetse WhatsApp. Ahangaha hose tuba tuhabaye, haba n'ahangaha kuri YouTube, aho muri gukurikirana aya mashusho meza. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.